Mwiriwe muraho nkuko bisanzwe ni Betty. Ndagushimira we tugiye kubana muri iyi video. Amahoro y'Imana bane nawe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe urutonde rw'amazina 30, amazina y'abana b'abahungu ndetse n'abakobwa, ariko amazina y'amakristo. Turajya tubanza izina ry'umwana w'umuhungu, dukurikize izina ry'umwana w'umukobwa. Ku mwanya wa 30 turabona izina Ozzy, ni izina ry'abahungu rishobora no guhabwa abakobwa. Rikomoka mu cyongereza cya kera ku izina Oscar, rikaba risobanuye imbaraga z'Imana cyangwa se uburinzi bw'Imana. Ku mwanya wa 29 hari izina Marka, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, ryakomoka no mu Burusiya cyangwa se mu Buholandi, rikaba risobanuye umwamikazi, ryanasobanura impuhwe. Dukomereje ku mwanya wa 28 aho tubona izina Anael, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo Imana yasubije. Ku mwanya wa 27 hari izina Bessie, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo Uwiteka niwe ndahiro yanjye. Naho ku mwanya wa 26 hari izina Bram, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ise wa benshi. Ku mwanya wa 25 hari izina Elga, ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Norvege, ryanakomoka mu Buholandi, rikaba risobanuye umutagatifu, ryanasobanura uw'umugisha. Ku mwanya wa 24 hari izina Jaret, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Budage, ryanakomoka mu cyongereza, rikaba risobanuye umugwaneza. Ku mwanya wa 23 hari izina Josie, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo Imana izongera. Dukomereje ku mwanya wa 22 aho tubona izina Vanko, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye impano y'Imana. Ku mwanya wa 21 hari izina Ivana, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Buholandi, rikaba risobanuye ngo Imana ni inyembabazi. Naho ku mwanya wa 20 hari izina Anouk, ni izina ry'abahungu, rishobora no guhabwa abakobwa, rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye imbabazi cyangwa se impuhwe. Ku mwanya wa 19 hari izina Vera, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bugiriki, ryakomoka no mu Balatini, aho ryasobanura ukuri cyangwa se kwizera. Naho ku mwanya wa 18 hari izina Janek, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Buholandi, rikaba risobanuye ngo Imana ni inyembabazi. Ku mwanya wa 17 turabona izina Kiona, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Butaliyani, ryanakomoka no muri Hawaii, rikaba risobanuye ngo impano y'Imana y'inyembabazi. Ku mwanya wa 16 hari izina Jess, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo Imana iriho, ryanasobanura impano y'Imana. Naho ku mwanya wa 15 hari izina Rena, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Balatini no mu Butaliyani, aho ryasobanura kuvuka ubwa kabiri, rishobora no gukomoka Irelandi, aho ryasobanura umuyobozi w'amahoro. Ku mwanya wa 14 hari izina Dalek, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Buholandi, rikaba risobanuye impano y'Imana. Dukomereje ku mwanya wa 13 aho tubona izina Oneli, ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Finland, aho ryasobanura amahirwe cyangwa se ibyishimo, rishobora no gukomoka mu cyongereza cyangwa se mu Baheburayo, aho ryasobanura impuhwe. Kadukomereze ku mwanya wa 12 aho tubona izina Jivon, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bwongereza bwa kera, rikaba risobanuye impano ikomoka ku Mana. Naho ku mwanya wa 11 turabona izina Noni, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu cyongereza, ryakomoka no mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo Imana ni inyembabazi. Ku mwanya wa 10 dufite izina Cohen, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, ryakomoka na Irelandi,
rikaba risobanuye intumwa. Ku mwanya wa 9 hari izina Abila, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ushoboye, ryanasobanura umurinzi. Ku mwanya wa 8 dufite izina Kimi, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ukiranuka. Ku mwanya wa 7 dufite izina Peria, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye igitangaza cy'Imana. Ku mwanya wa 6 dufite izina Elior, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo Imana yanjye ni urumuri rwanjye. Ku mwanya wa 5 dufite izina Ohana, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo impano y'Imana. Ku mwanya wa 4 hari izina Elos, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye ngo urukundo rw'Imana. Naho ku mwanya wa 3 tugana ku musozo turabona izina Siri, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Budage, ryakomoka no mu Bwongereza, rishobora no gukomoka mu Bayahudi, rikaba risobanuye imigisha. Dukomereje ku mwanya wa 2 aho tubona izina Jairo, ni izina ry'abahungu, rikomoka muri Espagne, ryakomoka no mu Baheburayo, rikaba risobanuye Imana iri maso, ryanasobanura ububyutse bw'Imana. Ku mwanya wa 1 ari naho dusoreje urutonde rwacu rw'amazina 30 y'abana b'abahungu ndetse n'abakobwa, amazina agezweho kandi amazina y'amakristo. Ku mwanya wa 1 dufite izina Neve, ni izina ry'abakobwa, rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye umucyo.